kaNkulunkulu uMoses wayesekhala kuNkulunkulu Jesus. ngoba yabona lento yokutetema inamandla yamnyakazisa uNkulunkulu ngoba yabona mongafuni ukutetema uNkulunkulu usathana uzokutetemisa uyabona sizobona abantu betetema nakuma status kuma social media ekhala engabukhala uNkulunkulu ngoba thina indawo yethu yokukhala is only God indawo yethu yokukhala uNkulunkulu lithi likaNkulunkulu uNkulunkulu wayazi ukuthi uzobakhipha for 40 years kodwa into enza ukuthi agcine ifulfillment agcine isithembiso sakhe agcine ipromise yakhe ukuthi wayeza ukukhala kwabo uyabona lento yokukhala inamandla noMoses mangabe bona ukuthi abantwana abanaphuza amanzi lithi likaNkulunkulu wakhala uNkulunkulu ngamanye amazwi funda nje ukuba isitetemi sikaNkulunkulu mina njengokwami ngisitetemi nje mina senkosi uyabona kukho la ngikhala khona ngaphandle kokukhala kuJesu uze lithi nezwi likaNkulunkulu sikhala kuye sithi apha baba sinikwe negama lokukhala njengalabantwana bakaNkulunkulu lithi izwi likaNkulunkulu uMoses wayesekhala wakhala uNkulunkulu lithi uNkulunkulu wamuzwa uNkulunkulu akazange abasuse ekubabeni abakona angiphinde lento uNkulunkulu akabasusanga kwibitterness ababekuyona kodwa uNkulunkulu uthe kuleyo bitterness nisophuza hayi angiphinde lento nisophuza abantu babone ngathi kusebitha kanti sekushintshiwe akusekho bitter kodwa sekusweet usethi weMoses ilalelake into ongayenza wena kulabantwana thatha umuthi uphose emanzini amanzi azoba mtoti isimo sizoshintsha thatha umuthi uphose emanzini